Oheni. Ete say. Awurade adom o, ene mo mpaebo. Ya bedu ase de na bibi aboko. Ai. Na so ho te say. Awurade adom. Awurade adom. Tie mo sifo. Yesu ye walenti no mu. Ho efe. Eni na hogun kura. Presbyterian fo nyina so ndwe nka mo. Yo, ante parena. Mame. Ese say. Ai ko rada ro ma wo de nenso ache bibi aye kama. Yo. Me gidi sa won so ho ye. Ho ye. Ya me ase. Ho efe. Divo. The judge. Yes say. Adom any experience wada ro ma no ho ye. Be ma o she pink shirt. Oh, say judge atadu e so refi. Pink dey na ye ma color. Sa. Ba say me ma mo akukuduro na she pink. Ozo unim se mo akukuduro kasa. Okay, me nko samampom kra 12 o'clock ameko. Judge me da se pink ne de wo bi na de ba ya fa ne se ya ne metima keka him ne mefu ne metu na ba peso na me komanim. Eye Sompa Nkomo na mama yesa. Nyagopo sha me judge so de me nam de bia. Judge da se Ghana ma de utimu se ya fa de bia. Abroche fo so Nyagopo nchom bia. Utimu se abrochi donko ba bi o mo she. Play bi crowd ma so trema 6 hours. Now nothing na tatai. That's how they say it here. Ghana to London. That's how they say it's Australia. If you want matrasa. Hey, kutoka to JFK. Ufa ya data 13 hours non stop. Uko America, New York. Therefore, di Nkomo wati. Judge, nyasam kitu na kawu nyame ya de na kawu ko biwa. Na ka jami tua opaka krakra makome ho na ka bi achi as a bodyguard na so twadiam ponyakopo basa yadom odo be ko na ode me so mata wachi onyakopo sha bochefo nyina chiamo na on the 7th yakopon yadom a ampeye bedwa match ya ye nim ye Sompa Nkomo so ame ye wonim ye ya hon ye ba ne ye hwese ye be hwese ye bebo modese de blood band ebebem na ne gi asa ho na ba pada mi twisi do ku dada me ho a wudi se ye me judge na esa aduma die me bom judge abaso Nyakopo nche na dofo a mo yi adoye sanitary pad ne niema mo de banyina no Nyakopo nda wroma bibia nkachi sika mo de banyina no ye de to niema no etie da mo ase ana ye so mo de ade be che ye pe yas eno ne sanitary pad ye tue bot ne biem ye de afam so city pad oh alamina ne mate jeti me jeti won ko alamina de me yas Joycina o say Ebola dada kwasi so kaso Obapa Christy enso ewa ha Jennifer Opoku Riles Cuisine ode no kwada so theater nurse ono so wa ha Nana Modesta Abbas Zakari Nana Bafo Ewia Lizzie Ejeisefa Irene Winifred Ahimfo Mensa Romeo Idi Abrenya Meche Mami Araba France eni adofo amudi achi flow Barbara Sare Ando Mabna PSC ononso abba na na ekwe okobeba later eni bobi mu nyina beba enti ene miame ba akoso abakwadu Felicia Kole enso ebeho ena fe Raphael Nilate yedamo asibebri semudi achi onyame wonhira mo papa ne papa bia be said ye kanom anniversary no an egusu a ye die ukuyade nyame yadoma next week be white Sompa Nkomo white Wednesday Thanksgiving service ti nyina be she white onyame one ye ne adi ni yi ti adofo ya to ye nsafra mu nyina ye hwem onim kwan techima traditional council ene adofo me papa prophet Kofi revival hour osofo mu nyina eba swame district minister papa Feishi Amai Presbyterian Church of Ghana da ye bi Sompa Nkomo ono bebo mpaye ma ye bia no nti papa nso edna ni monyam beba ene asofo pon bebre ena omode omani monyam eba abebo adwumadi no eti pad baako betimi asesa abayewa bi abrabo ye maami bi wo London ye frawo Nana Pokua enra ni faso odiska brem ye de ma abna krada nufu ye ne ya no enti omunsaka omoda wase onyame wonhira why na de uyi bia nso enye yi enti obia ochina nyame ya doma London for ombe om presentation be kibe frena de omunyaaye omudi abeboa
na ye hwe kwan se bia o chena na Monday Amsterdam fonso be o presentation Maryland fonso eguso ya o so eboaboa wo mo ho a o so be na dwoada de boshema group London ene Ghana ane ombebe fie ha na o so abeyo mo presentation yenya hoho bi wantem tie nkwe na enkomna kwa abeja me pa cho net say Iso adwa romo me ho ye so we Erade adom se de ohu ya ho fe kuye di na se ye ho de ne enokre yo ewie ya waba he adaroma awie de boni bia nim se de boni kwa na yekro no kwase Mr. London okay pacho London fine me wo hon church East London okay East London yeah na me buy be say a week ni okay na me buy ma benya cold oh kafra between sense from my tutru no ne I would time ya buy de enye weda ne nye kora just me buy na ama academy oh kafra na me ba so na ma yes de etie bia no ba be du kuma sin ko ade a Sompa de obeba ha rain or shine oh why ade because me share program na say me say ade a it's like BBF free me no kwasem me need program na ho to the stand say sometimes I ask myself, say, why am I so bent into this program? Yes. Me, I like the program, Papa. Yeah, that's it. The crew, no, be na ohinini the mommy the pet program require. The way I always control the whole thing, no. That's it. So they are with me shouting for no one you that mimic voice, no. Yeah. Oh, but here I say. Oh yeah, I like it. It's just a manage program now. Na the bia me share. And now especially Thursdays. Very good. That program no me share no na my words akoma me ba. Okay. Mr. Kosia program we ti na hwe ni yie. Now also follow. Now our worry so akoyie. Edamase pa. Manage mo program no pa. Edamase. Me ba na so me ba dia baba chia ye me ti brema ha ya oh fine ti me ba na ma ba chia mo ti me ba ye me se na na asese me twam ha na me so okay ha na me ba no nda no pe na me so okay ni na me adom me ho ye dia me ba baba chia na ohini ni ma hu ohini ni me hu pokwabna ani daleta abrochire for pokwabna pekotu pokwabna pekotu odi bedi anniversary abrochire for na kura mama sole na muntu no adi adrodi me ba ya mba chia ye na me ba so me de amade kitua bi ba se because mrebi na mo se ekunafo very good it me na so okay me fa pieces imra na no cre edas bi me I see this kitua bi yo me de kitua bi kitua bi ensa busiafo no ye hu mo nti no cre amu da to so na chese bibia e kama yo Brian edas na oni adofo bi abechi London ni fi nyina me chia mabusiafo London Titru me bagela me bon me kana sem Henrietta yes e ba mba ba hwe no ai enti me chiaro ne kro ne ma ene me ma o me wife ne obia okay nyinara okay me chiao nyina yo that's ene brai beja okwan tu nyanko ye de o ha na wato afa ya mate that's ene me damasipi yo tradition okay bye abusia ye bra o London na o shey shoe bra wa mo ni die o friend bra am odi o ti ende ehia e pa okay Matias here o si efensi anu no yedase me betena se na yen konkuransa case number 1 Kwatima Salome ai wawan kuransa wanene maame wam ye complainant accuse wabema konkase de wati ni turu mu anwia wodi nkwala di ni ma wano na sabre wogina da kamu yi kwa order in court Allah wallahi ene shele metu shele danka blim danka na Allah me pa che obapa net say maba hadenti no
nyame ada woro ma yenso ho ye em se na no mu de asem bedan abrampa nyana mfre ko nkasa yire na asem ne yepese wo bone tofa na de wontie ye no wontie de di kan ye maame bi wo London ye frɛ no Jackie na akoma o discover 500 cedis em fama na mo fa bi ankwakora no ko hospital nti e wo meduro me kura me ba pona na be kwa koyi no office waba pana che danasi mi shira no friend na poma danasi nana poma wolende nana akoma wolende nana nyami shira o nyami tonkwanem nyami ma unya adwuma unya ska adwuma bi abaye bi anya moso bebre ma yeda wase yo medrofo basam no tofa na yo se bronya no meja nkura no kwan se omukodi bronya wo me ma me nchen ti omukọ no omukọ me bai ho ti akura no so ya na okọ adwuma ti omukodi bronya ni wiye no nu ya no na omoye se ombeba na me se omomra ti ombedu ya no ba brada kuara ya wada siada ti anadwo na me hu se metimani tiri okura me hu se moja ni nsuo egumina no eshi ti wada so nyina afọ isi ewurade na hwani edimewu sei akoda mfiensia na akora no wo su saa na ye ne ya nti wo nam se o ka kere ne se o ka wo de sika be kunu ni nti no wo suro tini akora be ka ne se ma ni mi se akua hwani edimewu sei o se ma ko nkase ni mi se ko nkase ye wo dan wo se ma o de mi ko ni fie ho na ye ko e wo ko didi wie na o se me na wawuro medras na odi ntasuo ni nku bi wade hyehye wo na odi ne be ma hye wo si konkase na edi ma wusa awurade saa timetwefo na mesra be ba no kora na ye ne sere salame sere e na ne nua be ma na wo kosku se salame he wo dia wo sere ma asem hia wo ka na wo sere oba na ne twa aporo no wonya kunu ateatum e na akora ne ka saa na wo se no se ma fa ne bra na misiyo ntimi mi dikade ne ko tafo no kore mi de no ko e no mu ke se ya mpa ntimi fa no tafu ji ha mi fa no ko ba bi a asem ni siye no ho na bibia betimu apurufu nti ye bisa ye koduru ye no se da ye koduru ye na ko nkasa ni wo hu me wo hu akora no ti akora no wotare me nchi sei wo hu ko nkasa na na oyi na ni kakra na ko nkasa e chia no wanfi no bo na so woni mu hye no ase mama na ho te se nmisi me hu yo wo ba ya ache nmisi na me be ya me niema bi akọ nyampa mekọ ya wada na ye kasa ti ye de onu ma pene salame no obo ni kura mane na ese nka ni kuru ni nya abotre kakra nti buro na omobu ni na onya akwan twe ne ho no na hwim okoye ti obi kura hunu ni techimai na nipa na ye kọ wonim se ye na wo freye ye chensi na ye nya no odwane ko techima ho na okoye a woto aso koye ti wo sambaye se o musi wa basan hye o maami akura e won kransa ntemu kransa temu nti e basa na wo mo ye se abusia ne te ye na o mko bisa ne se ye no kure se wo se waye me kura me hwi na sum bisa obisa se na maye de na mo bo me e na me si wadi mawu wato me na ma akua amona ti wadi mawu ko nkase wankasa biem wankasa biem ne stay akura no wade to anum ti yesi akura no sese mama akura ne de sese mpaya ne ye bose ye benya skade ahwe akura ko nkasa de wadi mawu pa wadi mawu so sister da wo bae no ye wild allegation bi se ko nkasa se bi wono ane banso wadi no no kore wo se koye kura na ne yere anope ne yere enura no ne yere no oje pene se wo ba na onu kura me masum o ka chem so onu kura ne ka chere wo se we odi bi adi ne ba a onu kura no onu so penachi o kaaye ya no pe o se akura no anadwi wa na ya ase to mo St. Teresa's inti yam friend no but you so get your friend say ko nga say reference sala ye fraw ujina o phone ne so oje peni esa woni ye be kasa wafa na kakum agini kokuanum se ko nkasa ne bodam ne ye enkoladi a ye ntihirem na mansan nyina antise hello so mama sala it say e ba cho yo na so erade adome ho ye me pa cha wo sala
yanya ne ntie se ukuko nkasei akoda mfie nsia bi wakodi no ma wode ne ho akawira yanya ne ntie se wa wo ba 13 years nso wadi no ma wo pese wo kata asem no so na se no de te saade awo no kwakwakwasi ada medical be kyew wo nkransa ansa na baabi a wuku ni wo bia no ya we ni sanse na o my God na wonya wo ba obeto owi a nya wo nko a wo de abiem wa ba 13 years ni so your manager pade a me so me ka ho bi enti se wo de wuku ni nti o mpese ye be kye na me ya kye no ti pese me ti free wo se ampala se konka se wo ba 13 years nso wadi nana me pa try emmo that's it wo ko heaven a wo ayi salame obema akonya kase so atena wa wo ba wo mfie sen me pa cho 12 years 12 years ai me pa cho sala wo ku ko nkase no sabi oyobi a nadwene mu kan wa bodam me pa cho dabi wonu mu wi dabi yesi wa wo nua woni na nyema wo eno so no kure wom akura na me pa cho akura ni ye me papa nua ba yemfa ni se wanya woni akola wo yakola wote mo nchen woni na anyema wo ai woni akura na dada but ni se no mi ti nche se wo ye ono ana se enye ono a na da na yemfa ni se sala sa akola ono no ene wo ba no wan na konka se ne da first akola ba akona dia wawo no ai adre na wo yes I want report to am yanche no na ukata asudi me pa cho asem no I'm dead in tema ma ye hunu ni ntem but e ba ni sa no me free honum free be ma ni nche e ko me papa fie na me ti sese na wo ba 12 years ni so odi no o ma police for ete me pa cho my case da be na we case enora akola we asem yi ba ye na sala ukoye case me boa kanokore me pa cho akola ne de be na me case adentin oba tan ya wo wate awo yi ya sala wo papa adwowa enfie dumienu wa wo kun ensuro nyame no watimi atwe ni bema ni akola na da no watimi akata so kopim se wokodi obi baba wa enfie nsia ansa na akoye case onum se salade a waye se me kase asam no nkire mu wo ho kire mi me no me pa cho enam sister salame no mo so ena me kura me di free me ye na e ba ya ansa na me hu se bibi sa to me bai me pa cho uti eti na ukra na wonim se oba no waye ne saa na me nim enam o mu dede no o mu kofa gangsters phone o mu bebu boy no wo hu ti enam sa dede ne so na me kura no me de be hu se na waye me ba no se si ame no kasa kura no me gina hospital ye se ye no so klata ade atoso ansa na me de aba mo nchen sala wokun no akwala ya wo kana semi ne woni ne ba pa na ade ko wale no mene ne papa wa na epani ano no eketwa on na epani na ubusa oba no se ye dentina o papa no ye ne sa no at times our from so mo magiska nti nkula ne de ya o mo ye de o mo ko ho ada woni ni aware me no e sanse o ye mi nua ne sa no na me ni ntema e basa unia woni nada wati se wuku ni unia da ede na ma unya kukudro ja wo baba ayoa e wo fie ma no wo bra sala woni ho mincha akra ne ma na bra me ni ho onse onu mimiti me papa mu fie no no so akọ dan nti atam otimi friend kura se ma ukura wa je kura nkoso sa se papa friend ne ba se baji sika na se baji ade se enti che se wo frɛ akola ne se wo mla ne wo magi sika aha na o frɛ se wo mla ne nchen na ma so o mu ye ba ko nan e ma ukura ne na me ne na wo nan ba ko pɛ be ma me ensa bai wa odami ne wadi na sani ai
Salanti ukwa no doctor no mo akra ne de no mo kan. Doctor no say I doctor Marco obe the machine de fi akola ne so. Ti sika kola o mo ka kola no sika no minya sika no kola mpo so o gi 3000 e kwa nsa na asem me akọ ibe fense tachimai na chese me nwanwa se nka kola mpo de pani wu fa kola mpo a ka fa to no de jimidie odu am te se de wanya ne size fo a sala oku wonu mu wi ana me pa cho first na me ne tende no ba se na me ne ntemati sa no me ntimi nkyere se first na ne tende no onom no yes anyom na if you call ye no wa frɛ wo da odwane ye no me pa to da bi na wo frɛ ne so a ye kɔ ne phone no say baby omo de asem ne ba ho no ebe bu ne sa no omo je ne phone so ne nyoma nyina afri ni bottom nti won kita on use phone wo frɛ ne line na o use ni fi akra switch off na wo ba no ti akola na na timi ka cho se ne papa na ye ne sa me pa cho ye ji doctor report ni say na so doctor ni team su wie police report na be aba doctor ni team su wie a ye de class ta na ba ho mo ho da bay switch na ko bi say ye 10,000 sala me afa manfo sala mi ja wo tina bebe nti hwakola no why pa cho mate nya men kam ho wate pa cho yo ye je say I would see kure gumi eba I was see gumi kon ka se mo fani foto nto so na panta se nika wo ade se mo watachi mai yesi woni na mpeprenum mo fra mushroom ayi opia obewuni bia mo no hye no hello obapa mushroom ate say obapa nyame adom ne mo mpa bo bibia e kama ya da asem se enkransa Sompa Nkomo no na oye producer na asemi ba oni na naba kefa o me nta wi ayi nua ba me chiawo anope onu to frame so onu so eti boys egum ba bia pantankra kui o shebi o meyi na pi maestro me pa chawo ehwehwemu no sen na akoduro adawroma oba pa me da ase awi ma me nchia eye Sompa Nkomo abedwafo eni obi bia sabre oti o ke Sompa TV na oti Sompa FM kranza sunyane ena kumasi nyina ampa im say a day before enra ena mo frɛ me ema me ya we say enkomo sei na akoso na sebi abranti e frɛ no kun kase ɔno de ni tadua o kase na ntema enyi enti wa hwenya mi anyim afa ni yirimia o wie ye no wasan de ne ba ye ntoso ena wasen abɔ mmɔden eno na nso no ena watie si abɔntene ena wasen afa obi de ade apiso no kre enra im say na jo be 10 ena me hu say the picture no ama me nti anajona because of say teach my dear ya di munti me frɛ Witness FM frɛ other stations are nim presenters ni bi wo ho SND pictures no e de ma wo mo e no mo so ye bloggers o mo ye mpatam ha frɛ dwurane sa area ho nyina dwura so mitimi frɛ other stations o mo no o mo presenters ni bi e de pictures ni send yo mo na asat now information e manya kyerɛ sɛ asat enra na ko nka sɛ wo teach my no wo kenten on nam sam patabu ho Tachima kenten wa kubrache kenten o le mu o ti take over yes kenten who say yes obi so hia no ba bia ya ye bridge no ba bia matna je me sa ko sa ye bridge no wodi fa kenten e cross ko eye awra no nipa no so hia no sam patamu ho enti ye de agya ho no nyina and awie ya so information na manya ne say yes wa ba nkranza patamu yes ne maame wo ha ba bi yo yani egusu are still ya tue ho ahwima ye hwese kwan bia so e wo se kun ka se yensa kan no bi ne ho ano na afi ba bia maradan yetime de to na die nti okodi anyamra se ma ntisi no sebi fa yirimia anso san fa oba eno so anso na afi die mpatamu a wotena wate azi wo se ene enkura no mo ba sebi o mo ye virgin no bi di kia briki o mo ansa no maduru mo mpadi mfu yeso no watinya ba be kira se oba pa maestro ya dasi yadasi bebe yebesamba producer maestro no obo adwuma papa na wono so ade e me fe won kransanfo no ho se case ba de wo mu nyina som
na no wa nye champo mu nyina aka ho na akoya na panten wo mo pe no sister me akolai ma me baby kakra na me di yawo sabi nipa na wafa no ne na wo no wo se enye ni nua pa na ye ne wo fa ba but ekura wone nada adenti na satam no mama yanche no onse mu ye di wa wo ba wode adi no sister na so be ka bibi mama tamu na ya bu ko nkase no ade chie na ya sibo abi ni be fa ko nkase no wabubu kakra ti bo ani be fa no ko ni yiri sie hona na woda ti ade ya sie me kaba eti me sa me bo aboso na me ko fie kaka kire ne se wo mani kura mpie amma nya de se me de ne ho be che no me ba be che no na ma che ne bra na omudi animu no ntimi ye ko ye ka wie ne ye koye ye wo na sister yi di sun wo ba ye wo ne bra wo ba ya wo ba be bisa se no mu ye na ko kasa anka no kura nkyere no ne mi sese wanka no kura de a eni asem ne se wa fa me na 5 years wadi no apa akura no sa eni ya minimo eni ya mi ko bisa na nanom ne mi se wo wo bosom a nka wonte wo nti kona waso waso papa bosom eti ne ka ho na ko bisa na okona na nanom ka se eye no kura se ko nka sa afa ne de a eni na wa wujejeje ti kwansima na numire se na de che ye na omudi dwa ato aba se ko nka se no kure se wa fa ne mi se na obisa na nanom wo se daabi eti wono no ni ku wono ni ba ne de no wodi e kata se woni woboa woni mu se okunu na ye na ompese okunu ni benya case edi tiro ehye no ho timi waka kire me se oh ma me siro de munya abotre na me kura me pese me de me ba no kwante na wodi e ne be mpese me de ne kwante na me se nya se no abepesko wo ba no wade no wa ye na ho akata so na me na ne de aba ne afa no wodi ni su e bebrabra so wodi se okuru ni djuma wodi ne sisa akura no ye sa de na che enya se no de na be kwa hospital ni we woni bibia na yire no woni na se sala no oboa asem bia obeka bia woboa asem ni si ababu ni kunu ni hyedem wo ohun sa ye ba fia no ma na fia kotra ka wochina beyi hu ano woboa ati se wo beyi hu ano me se me ba no o pe 20 minutes woboa ohun sa ye de asem na ba no na ono so de ne de ye beko na wa wo sha kura we ya akura na me sim wa sara ya fisa dada me to no me kwaji lo enam se asem we ba ye nti mentima ntia lo me kwasha nkura sa na wo tweme yensa ehwe me nanan ya de ne na ho ya de ne na ha me ni bi la ni nyina hye ye me ni bi na ya me ba ya cheme ko we kunu no police station me di su na omu ni nsa me boa me nanan nya case me di su na no siara ya frem anya skana ntua ya ka chem se siara dure ba ba cheme me siya ma cheme na me de okora ese mabre eti ma me bia me ka chem se mama asem se na asi no kora menu madura wu no papa ni tu me so na de achi siara otu me fo me do otu me so Sunday na papa ni wuye ewe ye ho eti salan de okeka ni nyina oboa sale wo boa wudi tro wo chine betwa 1 minute asem ya asem dada na ye mie course pesi e bie tum titu ni ade hia mo wan kransa ene kra mo me kasa no so because asem mo maka bi ade hia wo mo nyina mo frɛ bi 0554931931 0548931931 na mo nkyira dwene because emu aye o enti sister akolai eya o kompreni nipa na kura okompreni ye minu ensu ohia mama na sese minu kura na de atoto minu ensu ohia na me de nkyir kakra na me de doctor kitua bia so na me de amiamia ne saa na ya sese me de miamia nuro ni mama sese de kura de miampa me sese kura ani minibi ana me ba ni so osua de se wo be pon no ho wo be pon no ho aka na wo twe miensa pe wo pon no ho na kra ne papa ndi chese de obetimi anso wo twe dom se enko buku ya kwa enko a na wo ye enko a na masi ye kwa na ye mro media bobu akora dia me kwotno na wo twe miensa akora wo sua adwuma me hwen kakra no kwa obefa so ye bedidi kora na aye dene 0554931930 Hello. Hello. Udi baby akasa free.
Of my son, my Macazzi of Washington. Yes, you. The Pato Cassa Wabadan, or Yapapa. I hope I didn't even near you on one side of the Nasimuba. I thought what you are for 6 years. Well, I was up by me a cool seriously. The Pato Madame Yaman come. Young Sherasi, I mean, tea being penny some cray. Hello, Mr. Memo, my pantas or my tray. Wouldn't baby I can say free. About your friend Apostle Francis and the free. About Apostle Yentil. Oh, Samuel, Namisha Monina, and my pa moye. Na a brandy pa Samuel Yasipa. When I was a Sawko warrior, I had 2 my one for say, Moko warrior, Fred I am go a winipa. Obafeno wa winipa. Na and now to share in some way, she won't go forward. We be say na say Bettina say my one of so be Jimia. Wamoko warrior, Ubajibe maybe a tomb, Ubaji baby a tumua. She nipani ye and sana Udo Wako, no uncle say wa brabo. The way na every Daniel is singing every Nihini every to Wasia. Is any panel quite 1 year for no coffee? Friday, me Tonyami. Se pass a Friday, pass a medru tachimai, Namini Conca se, Tatrata, Quebeco magazine, near graphic. Quebeco magazine, Conca se, come in. Ah, Uradi. Hello. Pachodin baby I can say free. Pacho Samuel in the Cassette Pancono. Yanko. My Benako part of Damasi program with your mind in a Mamma Pacho to Kakama, I will phone, especially a mano. Your name can get you on and a moment and a man in a makes you about time, I said you could have and passing to master than that 3 days. 3 days. Akwana na me afene ma na one in China amutu nke about connection you know one there 3 days so that's what them I want to put it to one man na maduma ne dey ma ye no ma say you papa say boa ma o man tun kon ene me bu one ma ye man nko ati mo kwa o so mo boa na say you hu be about and one year so mo this come on there 3 days to see what you are to go no I feel like the teacher go I want to be Yanni. Hello. Hello. Miradin baby I can say free. Hello, afternoon. Yachia wajes yanko. Was in at the time at room. Katan says and I can't say. Mayereno. When you read it, she said, come on, you can't send it to the captain said, when you are born and I didn't say. The women there and there doesn't say I didn't find the dear, you know. In the Zankamu, you the catching a na. The better baby I listening Anka Mohu, Sudanaka, or Sudan and half hours. Thinking Banka said, the thing about me at the few time or to do the answer and let me like you say. I had been Nietzsche or Bana. The best is in Kumama when I was searching. And come on, was not up. Hello. Hello. Pacho, afternoon, baby, I can say. Pacho, good afternoon. No machine, Pacho. Hello. Hello. Man, you show you fish, baby. Hello. Hello. Origin Nigeria. You knew be free soon, so I was on Cassa. Hello. I was also bet me. Abaso, oh, Basso, I know. So TV set to radio set to no, my volume no down cry. Hello. Hello. Would you baby a Cassa free? The Cassafi as soon as you. The Pacho, Brown and Yamasa waiting on the Yerno in the movie, the Munster Yerno. The Munster Yerno, who go baby or now, we are saying, oh, worry about worry, I had this and son walk up worry. Yes, almost worry.
na ọmanta de do mo beebi a mo de na madamfo enyamra nsam nko anu enti mo no madamazi yenso da se hello me ma me ohiri papa bi original asumbi ka se Abraham asaba to mo okuti ya me ani kia me ani hokani na sha e okuti shi asum skimo ngo awo me shirawo shi ama mo se me bi amakuru mo ha and be because why you see because when you achieve a promoya, I book up was a man getting into plenty of ma and a cocoa said, why you do my Ghana. Now, Miss Gassa, that makes you a china, where your own crew, your china, Miss Row. Papa suffering in the bagua. Umpe my uncle for security. Let it be a me to qualify for our canho. How many bagua? Take Kunga say in the show. Miss Gano, my suffering is Nigeria, she across the planet. Only need that job akufura wate udasipi ya da say for friendship ba ku jina so yem pekino na hello good afternoon din baby akase free me pa so me dey the na me kasa say adance plus yankwe me pa so ne yere no oni masam ne ho bi enka oni masam ho bi a ko ta asam na o kan o ti mu se na no fofu nti enkabe aka munti ne yire no munti ne yire na asem no kura ni bede ana be ma no so nyame asem no wadi no o he ni egbo na nim pa le na no ne na panta ya o so ye wi ni kese pa ai woni wo ba neti sister usika nini monye ne ba so china baba ne be ba mo be ba na and some wo kumase me ba ne de won kransa me na me wa ayo ukra me na me hiam na ba ndi ono so ate atum anto ndo obetimi akọ ti so ba ne be ba ye be san ye be hiam woni ewunie na fe ye nyina hu asem no ne kra bi ye bedu china no na ye nsa so no because information na e ba no ye benya no why ensi nyame nka mo yo ebusuafo de adro no no emema bi ye di ema akani akaba yo yenton ade na fe ye case number 2 no ono so na asem a ode nam no se wiwura opemwa wahye ewu opeboafo na pa betu ni ade ama no ebusuafo oboy ba and medical research center adoato adomanu ono na efree ekwasem osifi free se wo hye oni paduam tie wo ya okon oni kose tutu ya na unai no sai otititi atatai oh e hadwen akoma bo kin tipa yeden so trust as the wani tutu agu fom no obre ya juma kakra bia na wabre na ho so afesa bu mu hawo ka ho nyina wo hwema e ka so official town Kumasi adoato adomenu enkwansa ne headquarters adishman of Edra Road preke se powder no ne de gu nkwan mu ayam de gu abu duani bia fa bi gu so de gu nso ne ewo na de wo a o hypertension no watu ase ni fu so kra fa bi sa packaging no eye kama eye 0249 761 50 preke se powder Kenjen ensu papa alkaline ipacho no de energetic ensu a ebuani pedua sabria ewiem aye sisi age ehu ani eye kanje na beboa wo potassium ne magnesium ne enuanro na ewom ne nti ade me de magi atum eye heartburns obo sese wo obo wo onoma ya na teko frɛ 024 1449191 naje odis akalan drink water me pa ucho bebre Bishop 75 apembrade kumwade onsa asumde hwede na egumi de egu yensa aba ma tema hwe yakrofo pechimi akumi egu yesini na ekwasem we good ne bonso fofo hwemensa ye de damense na kono eye silver wo gold wo isu kura 5 cedi obenya biato ukura 4 cedi obenya kawa enso empopo mi ya ye wo mro adese market echi 0598 5852219 minya dwuma anye fa phone no ne ti ni wo fie no odu no kopemadu asanu mu ka hoen we a master card for springboard foundation nom de agri business and a fetivet in San Juma de Shia e de boa Ghana me bomodin fre number 0308 255 775 TIME
time time yeah time it's the money different time jaye time me ba chadro pe bi nom so wonu mu ebe boawo malaria what medidi ebe boawo nante o bre what ya gia tu na time heba mampele grodo so egu oba ni be meja pade egu woja pade no sidewo bibinom 0244 417 ye benya meche wabendodo ewiebri ka hwen onyame edi tumi ofo na friend amenya meche ene nkasa ya meche ne da so no bodua tete ahai edi asaya de uhwa ya de ben ne da so obeboa awo mu hawo nyame nam ne so adwuma mu kama da ye bone oso da ya obi ni woda abrochirefo ne me hamwa bomodian say ye bayi be ma direction sanse onyame ama na bofo a wodi omu ye adwuma eye 05 35 89 76 99 05 35 89 76 99 wait for me sir onyame che picture we type ne number ni go asema no ti eja obi kura ntie no ko have program na number ni go na wa frɛ no 0535897699 diamond diagnostic and treatment Dr. Marina akosi broni me pa chawo kama no so ovarian sex infertility na ko obo shine the that's one wabasa shine hypertension obabua ayemukro de kompo minimu awoso Parkinson's disease ni na damage be class amount me pa chawo yenko ji aya ahwem omo Kumasi TUC e ben Santasi runabout 024 167 7506 Boris B and Papa Fee Boris B pacho pebiwi wati say ya ko de den de emre kramonia kuninti hara uni problem na wo hwe so a de kwa yie atete ni se fi kwaye fro akokɔ ne nan ne nsa ne bo ne sa ne tan ne nkrama aduane mi sidi nyina bi ho yemfa duro mu Bantama High Street ane bi ani ni peduem Sawase Market Santasi runabout Poku Trading AG Mall Top High Share Body Junction 05 44 44 4453 BBC was proudly a fee akoko ebusia ya di senior computer so adwadi na ya to aso ai abrampa mo wei me pa cho ya computer so adwadi na ya ko anim abrampa to say ka wo say dwe wo srem wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert wo medi ho ya pa o ne nemre mu sa wo mfa wo a enye tabita clinic ena wokɔ be de heba de me nkɔ mu ya kwa bre wo bekwa wo hu hwe ejadu nya abotre na tabita de omu da soronku nti masikyire ya de yi obetimi ahwɛ me mema sem so kɔ fam o me dwonso so a me te yaw na sɛ ne machi kasa tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ya sure me dwonso tentem na ma me gidi sɛ me prostate ho atɔkyema na me ti sɛ ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke cross one shot stroke den hu bajim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen tabita e wo Kumasi sofolai woni alignment ene die animhwe e wo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ena takrade
Telephone 0260 1962 19 0260 1962 19. Any Tabita. Ya pomodini. Why you hearing voices asking? Bishop 75 Enterprise. Empempradie, Comadie, Empetia, Abac. Emma Ketiapa, our PD in it or Sompa, FM and TV. Why? Yasim Sompa Mani Genia Ketiapa, no, Wada, Sompa, they are sitting name, Emma Ketiapa. Some good dear will send me make a sable. Did you send me just to send me now? Some party about some pa FM. Emma Ketiapa, some pa TV. Some pa TV. Oh, wisdom ni mitiye Sompa FM, Sompa TV. Sompa free titi oh. Free titi oh. Sompa FM and TV, Emma Ketiapa. Sompa dia sasiso Mini a ketty, oh, someone, some yo, I don't never mawanya ketiapa. Now, was I see so. If you ask him, Mubasum, now I some ye, dear, and you know, say one some, be so some ye, my ketiapo, and any dear, is some party, and my ketiapa, some party. Aha, now no madam for Kofimpo catch them say he work natural health for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Now man for 2 or more 2 guson and yasem getwa. 3P garlic mixture. Who could to Jenny wapaso na sorry who complaining no. So one 3P ya a big Johnny say edroy and your mapping for Emma woman for and answer kwada wonye mfie dumie no. FDA agi ejedian kratsui atum 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops spread piwak e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. What shall I render? Indeed, what shall I render? Enamre mu die se wo pentade papa eye classy ebe fataw na ne bo no da fom a ene na nhwe ba bia ya base ebe sum ya sem Sompa mani jeni akati apana unu wada Sompa de asitine mu Emma Ketiapa. Some good dear will send me na make a sable. Did you send me just to send me na? Some party about some pa FM. Emma Ketiapa. Some pa TV. Some pa TV. Oh, wisdom ni mitiye Sompa FM, Sompa TV. Sompa free titi oh. Sompa free titi oh. Sompa FM and TV, Emma Ketiapa. Sompa dia sasiso Mini a ketty, oh, someone, some yo, I don't never mawanya ketiapa. Now, was I see so. If you ask him, Mubasum, now I some ye, dear, and you know, say one some, be so some ye, my ketiapo, and any dear, is some party, and my ketiapa, some party, as I see so, and many dear, some party.
FM, Sompa TV, Matiapo, Sompa Chimwafidi and to Sompa FM and TV. Nebema wedi Any aketiapa Nebema wedi Sabra boy mo dakini Bina cheo suna dear winya Nebema wedi Aketiapa so kamu Ema aketiapa Papa wafidi and to Sompa FM and TV Why Nkransa na Miami PSA honam sardine Germany honam ai program ya ye sanitary parties honam so omudi mu akotene pa oni adwo nhrafina omunyina tayechi club members Mike na nsanyina ne ho mfa no erefua yebo mpai so nyame mpagya sawo ya de papa ma hana munyina ya chiam wo London and Amsterdam for bra kobroni Kofi Boadu one papa Christy opama de ene efia boa de France France ai ene ekuya Patricia Amsterdam ono dano amishra mo boshe mafo de adwada beba case number 2 Charles Bayerega ana wabane kwanton kro solu wonu ko a enenam pa on day in court Jase mama let's say pacho nyame adum na won say me wa Bible me wa Qur'ani snap bodua e focus ya da ben de na ape me pacho Bible yo konya sorry PSA kwa sorry ben pacho bantima praise peja sorry ye wo basre peja ko sure eyeme Charles Bayerega kura Bible mikra Bible sasemo ameken trudo minni tro onyame moame order Mr. Champoje na anti praise bi na okowo bem pacho mo IPG dey so apa ho and why me na see no me ntine me ho kwantina why unu me ngi so crab wan fase mo me share be wan fase bia me share praise before pacho young people's guide area wa ajere na how be na down so out abedan o mami mama ne tieni se mo fase me driver ni na akwa mi sunu so me nsanye driver ni ade cause me kita license okay ana ene adwuma ma ya dia ku school kakaka bi SS but mama you see no me check ablabona me na say ene man ko yi emma pacho ena me pese mi ja life na me wum no ade mi timinya ba bi gina ade life me no weed me smoky what's me pacho na wenya sorry bia anfanto yeso abasre ye lentiente se na udi wi be so we any esa me so dey we teacher school fees me pacho be camp yard to mama pacho be camp yard mama na me no fansa coming to the mountains Saitana grandfather planting marijuana me pacho time happy work me pacho ye need your 10 minutes na mo make camp yard in 2 man na we no oba chichiri bia mana ka hwe ansana ya tu wi honhom no ama no aba ye ngwe o mi da se ye matiefo nyina aha emo bibia akwaba e de ba Sompa TV e na fe Sompa FM ena kwa ewukwada die na dwumadie ne nkomo yi koso a na e wo se ye ba ne odi apomden nkomo e kakra esanse
ama me no wanse na efriyade obi so benya wo a na efriyade nti enne no ya mewremu sana kyese enne wukuada no anye da piwak natural enchia kese pa ne di free akache ebrewo ye busasa wompo no emutesem enne nkomo ayedi e de free piwak natural ye hwe stroke na stroke yade a ase ye bodin a yade kakraka ndie hu ne se enta anye nipa stroke di bibechi obi a ye yini pattern siwa emu baako enso stroke anya nipa pa omo gudem wa stroke anya wo omo ntimi mpie biem no bebre obi so on ne de ne ye moso obetia ne wa frim enso no wo hyedem yetimi ka che wo se wa tu kwan woni ha enso no wo fie che se stroke akana to dem a aya na etoda ani wu sana ya na eye abusua binum se ye bebo so se ye de hie bi mpo enye stroke ye se wanto wa ye de enso wonya no wadru bia wo ka kire obi se menua wunia be ma se na atunu o ebetumi abo ma nipa na kire wadru bi obi so ho no mo aya no wo kan no wode wo kọ onimwa bia de boawo ntia na aye den e de ama nipa enti na ebre bi dru a na piwak natural ye rem say ne no obedi nkomo ye so de ka wa asem kire ye nko kan che da sane bia na emom ye be hwe say nipa no a wanya stroke na pom de ho nsem ebekoyie e de amano ene stroke ahodo mienu ene ye ba be hwe ye wo ischemic stroke ene wo hemorrhagic stroke ene ye be kire no hu sede stroke kura e be nipa so a eye no na obebu sa say ebeden mehunu se menya stroke na stroke kura na kwa be so ne fa eba amini kan fie number no ma ofre doctor sisia na ene ye monkomo yade ebe na akire wo so ache ya moye reso no nche se 3p entumi muwawo wanya pressure wanya diabetes ohonam ye obasabasa wanya menopause oda wontumi na wontimu twetwem onase atatai wanya ulcer ode efre yen doctor no bedi nkomo de enti ayese frɛ no ene se o frɛ yen no yade na eye wo no ni akire okwanya befa so abenum 3p garlic mixture na aboawo ni yade na se atu ntentem edi amawo ye number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaisa edro no eye 3p garlic mixture wo hwe mo Sompa TV a ene da ho no okoto 3p na enye se ya na chese enye 3p garlic mixture obede hu se wanya stroke na stroke mpo ede na kofa de ba enyare wo mienu aga na ha eye ni papa no sne tardy stroke eba eye diabetes esiche yade na pressure so wonya pressure ubenya diabetes so wonya diabetes a ubenya pressure sa nyare wa mienu enantibom omo mienu aso ne betumi di stroke abrewo de edi kan pa ye pressure na ne se ye ka so obienya pressure mojabro so me pa cho enye se emoja no epia bonten aha ene diabetes nyina no se ka so obienya pressure eye bra akoma ne pompi moja na ewo se echema ni padua ni nyina no wontiri no obekom no na srade bia koda baabi ana emoja bia botoa ada wontinum edisa akoma ne pompi moja no a entimi ntwimfa entini mu enkoye adwuma ewo se ye entini nyina no se ebesa abo abanachi abegu akoma no ho ebasa na akoma ni dimirika etimi twa wohwe because oni so betumi ye brew ena se moja no so akoma na pompe no entimi antwi anfa wontini mu ankoye adwuma ewo se ye a nipadua no onti apo ho be ye obasabasa wontimu betwetwon esanse emoja na epe no enya wona se betatai because ahoode na wo se moja na de kwa wona ase no entumi yanko emoja na ka akire entu bo se ba bia emoja ne bia nko bia no obenya problem ewo ho ena akọ hospital doctor beka cha say o pressure ekosoro eni akomayade ne nam eni ne subidie ne nam eni ntine mu twetwen ena enam edi sa pressure ya na di stroke ebre nipa wo bonsa akoma na pompi moja no ewo senka ebi kwa wa adwene ni mu na adwene no enkomwa na ewom eni wuntin na ewom no nso nya ahoden because enya adwene akameti yai kamintumi nkasa adwene me hu se wei eye mensa wei eye mani ade ahyeme eye me ya ewo se me pagya mabati ewo se mpagya me kon me tia kyeme ni padua eya adwene edi sa adwene nkoyi a se hya se unya stroke a obonsa wo no obi di nkomo a nipa na ka asempa enso de wo ka no wonte ase utumi se bia wo ye confused se stroke hya ase abonka ya adwene no hya ase se emu niema na da
ɛkɔ fam deɛ di kan ɛyɛ ischemic stroke ɛne yɛ abra pressure enti wonti mu asisi nti emogya ntumi nkɔ adwene mu na nkɔma no ahoɔdenneɛ bi te sɛ glucose oxygen enti sɛ kɔba saa na adwene mu nkwamoa no na ɔmada to won sɛ ɛyɛ sa coordination kɔso wonu obi di nkɔmɔ a wɔka asɛmpa so nte aseɛ wobi frɛkyire ba wonhu ne yenu wani so ahyase yɛ wisiwisi wotumu sɛ wo fan yɛ dududu wopagya won sa enye yie sɛ wo hyɛmpaboa a ɛwura a wonte because wonya tenka bi abiem ɛne yɛ abrɛ mogya ntumi ankɔ adwene mu na emu nkwamoa no ɛda ɛne yɛ ischemic stroke ɛne wo hemorrhagic ne yɛ abrɛ because emogya ne ntumi nkɔ adwene mu nti no opese wo de force etwi fantini mu emfa wo ne de ehye ho bia srade na ehye ho emogya na ada hye ho opese wo twi fam ekɔ adwene ma adwene so nya ahoden ɛyɛ adwuma entu bon sɛ entin na wa adwene mu no emre na ayeyere na apai na enwunu egu adwene mu ebasa na je se omuntumi nkasa no se wontumi kura nkasa na ketema no mu edudu na ne konse wontumi ntwa wo se why stiff wontumi fa atrempo enkona no body no ada ewu mesrew ene obi nhwe obi P3P garlic mixture nom and not demo ni abetwi wadapa enam stroke nti your number ni 0248 92 88 24 kai se aduro no eye 3P garlic mixture wo frenia eye toa hwe pa iti ye kokko garlic asenso de garlic so eda ho se de wo hwe ne TV su de enti ese frɛ ne se wo fra ba bia stroke na duru no doctor be kire kwan ya be fa so a obanum aduru no adanse e ba no ano odin ye kase ye bo a ene ye nkɔ wo kuma se aboru akole na ka ba Danny Heba, Criske Heba, obenya 3P garlic mixture. Ho for enko Albert Sam. Takrade AA Mensa. Koforidia Gabson Pharmacy. Muni Away Enterprise ewa yene cathedral ne dinhwe ne mo. Ena wo call Temalinso a wafa kwadwo ewo ho ye bembe bia electromat no ewo no. Accra Bora Okanshi. Kingswalk, Kosam, and Angel Heba, ewo. Wodo ni chire Ekus Pharmacy so a shaman. Obenya 3P garlic mixture. Little George ewo Tema Community 5. Edredian penny say. Obeto na wanom wonim se stroke na yewo oni so ahase oye wisi o kasa emeye uti pai wo saa enyaida wona ye titriti wo hyempaboa a ewura wonte ade ahyewa wonte sa ade ahyew bibi kan wa wonte se yewo ya eye stroke na ebo nkaye no hwese owo diabetes hwese owo pressure wa hospital am ya kanyare wa mienu a kire wa mepa chow hweniye na edidimu na di stroke abrew ene obi nhwe obi P3P nanom ne di ho adanse e kire afoforo ye number ne fre doctor sisia na ono oni nkomo ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 edrobi a wonu bia betima nom 3P e dia ka ho de edantamo ne ye 15 minutes de so bedi kanum 3P o bedi kanum hospital de no 15 minutes ne dantamo edredi ampene se wo beto awano na wonom nko ade a obeka ho asem edi akire obi kase amro so that's ne na ye keep ebeboa opa ebetwa mo aye kama that's ne no be se hia nyame adum se ye papa ayin so abeka ye ho ba heba anti obono obeba talk show ya wada wonderful ti e be start on Friday first ti banka se ba no mpe ba bibia ba unompe no ajam kura onyame be fa ne so akesi animu Charles na wose amamba jan we no ye wo taba eno ye omo edi kan afe na omo num bie no onum a wo sere saa ye wo ade eno de onum a na wo gipi said the adri huri no ujipi ya wadre no ene ye wo buka eno de am se wonim ene ye wo atemudam ene ye wo pasija na me ba no mabebusa de na wo pe na yemfa anwumi nkyekere wo wire why
ketiapa ewa sasiso ewiase mubasum na wansum ye die fanyina mse wansum bisa usum ye ma ketiapo eni die di sompa die ema ketiapa sompa die sasiso emeni die Sompa FM, Sompa TV, Makatiapo, Sompa M.I.N.G. Ichimwa fidiene to Sompa FM and TV, Nebema Wenijie, Eni Akatiapa, Nebema Wenijio. Sabra boy mo dakini di natural snow dear unya bemma weni tie aketia panso kamu ema ketia pa wa fidi ne to sompa FM and TV why Yasin sompa mani jeni akati apana unu wada sompa de asitine imunu ema akati apana ye no mai munsam akudi munsam jina ne kasebo dijisam ni gasu semjina sompa de abama sompa FM Emma Ketiapa, Sompa TV, MNG. Pacha arms. Pacha. And then now pay. Pacha. That connect to me for rows, we say. Oh, 3 rows. Pacha. Now Robbie Abako say. You see, no. Okotwa now. Which me manage your 5 CDs room, 10 CDs room. Hey! 2 million room. Read, you know. 2 million in our room. Say, no. I'm more rubber on the board. And you know, say, 10 CDs are rubber. And maybe 2 million rubber and a sunkakra. Echere. Kumase, your gatos, I can see me and sa. Gatos akesie miensa ba kone bayan kaswa VIP asafo akiri wono bayan kaswa ena mienu eka ho momo de no na mokọ no geto anase bia ekwan na mokọ hai ana wa to kofi no akọhye mele metona makofi ana makopem baby atna na mas na untanko gato mpacho enti de ye 10 cedis no ede no so obenu mo miensa na ese ukuta 30 cedis but scanning who signing to know. Say, be a meter 10 cities, then I'm meeting manage. No watching. Much him. A today be officer and Eddie is coming who rose to send it to me. Oh, Anna, the tennis say, Messanum Tramado come. And you know, Tramado no money days here. It depends, I know, which me a high stay be a pay. And you see, be our Cassibia, we okay. Read in the tramadol, the end I'll start saying first. Actually, read. We're starting now how many years? We starting at the age of 14 years. 14 to 15. One now start economy and now being a summa owner unya experience no now so start so besh. Oh, now for some year. Obi ho a wono mu a oye calm. Obi so a wono mu a or the hydrogen, what the anomaly na you say? Me de always be me calm, and me no me am who say me okay. Then you na okay dia fan sai na fa ye adwuma. Mama, matena se adwuma ma enu na ye dey. Ha me wa braba mo se me chai. Cause on say Ghana ha no. You on painful bu a na ya dey da won so on say mu still no. E ma me ne papa ma ka ma say obi onu mi bia no. Why didn't you? Yes, said me say, Obi on we be a cromfo. And she say, Obi was him crown of his old one on your Jumayana Bisana. Who said, I know one now you assassin. Now, dear no, Charles, a ya won a war ye. So, cast a won ye be my, a dear Nibisi.
Mana untimi. BNC bet on say manomache my addicted. Tinijai na edin. Jai na edin ama me. Say ebi wa mitimi me mani 2 weeks menko but uma ebia occasion dey bia na say aye da bisa no. Uma na masako akwakurem. Uma na wasa akokanwe. Me ba try. Tramadol so onum. Ba try. Enu ye omu type sen. Bibi. Bobo bi kire me. Yo 120. Estatively 50 milligram. Bi wanu kakra. Estatively 50 milligram. Yo 50 no. And 120. And red. Cross and die. Cross and die. Tramadol if be cross and die ngina. And white I say pala no be pala. And I red no see red say them can and a rough no. Rough no. Yeah. And ecstasy. The minimum no. Enti ni nyina no. Monoma tramadol de na no den pa. Na no den pa no ecstasy no. Ecstasy. Ipa chai. Ti ano mo de fra bibi na monoma na. Na bien fam fra bibi a utimi depend nipa no bu a utimi ebubu na ebia drink or they are good disposal no they are tuna nane no anom obu so a utimi bum no anom ne se do no madru na eno no betimi agina so high bebe say tramadol do no ma o twijo kra chen wi say u daisy ana ansa na be daisy ni so no the more na o twijo no na u daisy ti wo de no no tramadol unum weed unum jot ba chan sorry ba o haso o odi agire ye do ma hebe kuku en kro ma ntina ma da ma hebe kuku no yo ho adwuma sanse wo ha no so oh mama ide nkutoje bi for me selemo amamu amina emwa no na ususu say huhumu mu ana chas metimi aka bibi sa abet adan wada esum tsisen wo so da ya do bi achichi bi abebo ano debi mensun da eboni bi afa bibi sa ambet ade no mentimi jai mentino ma bi ase o ma me ma to so se fo enso na nti right now ani atwe hu firi o mo wecha se ma se sam sim na ma twe mo afiri na fo bibi so obi se mi musa se we ata na me pa chan we ata me pa chan wata ne we o santasi o yo ba bema ono so hye ono nimhye oh una epeni ana kakra atomra me kakra oh ata kakra mama ha na che so hwe ni pakro no nimu oh na ba se wo ye se wo mpebie mu no wo ma me matu ho anamom mama de o try ni kwan bia so se me de me jai bet akoye bibi so se me bra for no se me na me nyo bia me serious go mama me mostly ado mama me ma no to so sen yenta phone e last born empany phone manim pa chan to am so wo de wo nya serious wo nya life ma yeah oba time untimi nti kakra bia na mama de o ma na nti kakra ya kon sore nso bebre na mokwa am se de e kwa medical ko sofu buachi no se enye bibia na ha me na for seminar na for sem enti twu free na for sofu akani etimi eja afia abrabo na me wo mu no ma try but see no de wo mu nyan se me nya adwuma nye enti no nipa nso ron so sorry a na uko school mi ba chon edru say mi SS ba wan to aso mi ba chon nti kadwuma be na apeso ye oh mi de bi temi se kame bobo unu bobo mi ba chon na wi nti wo se praso football career tia kotum wi tramadol joto yeah mebuni tuti say ahaw amani prepa eni na ese ma blabo tramadol no so wo pese wo no ma dey no e kase na obebo
ɛno ɔn sɛ adeɛ biara no sɛ de biara woyɛ na sɛ ebia baako na woyɛ a wonoma ɛbɛduru baabi baako no nom a ɛnyɛ wo hwee gye sɛ wode bi ka ho nti saa ne teɛ nti ebia ɛdei no ɛdipɛne sɛ sika wɔ ho a sika ne me ho deɛ a baɛduro wankasa deɛ wommɔ menim kokain deɛ nyame anim no kura menyɛ bi da menom bi da de menim yɛa menim sa nso nom wode a is weed dɔɔto ɛna tramadol ɛpatwan enti tramadol no yɛsɛ ebi mu tumi de frafra energy drink ne ade no kura wo ɛpatwan no kura paa no de fra mu nom a wogyina so kye sɛ ɔn sɛ drinks no ebia no ɔdene ebi a storm emu bi di drink bi wɔ hɔ a wodi kuma wogyina so kye yɛ drink bi a wode nom a ɛnane ntɛm ɛyɛ adwuma ntɛm na mekyerɛ sɛ wɔn kora na bɛkyerɛkyerɛ mu saa nneɛma wei nom monya na momfrɛ paa ma yɛneɛ na yɛmusa no sɛ wohumusɛm bi wɔ mu anyɛ saa deɛ asɛ deɛ yɛka no ɛme sɛ wobɛgyae namfosɛm na woa wadi tɛme because ɛba saa obi fa w'adwuma koraa ta osuro ɛne kura mama Mr. Champion abatan hunu amani o bremwe ayi ne me danse wɔn ne mema wo de ɛyɛ o ɛne sɛ ɛnamfosɛm no ɛna de wɔn mo kɔ saa nsori wesem hwɛ that prime age the prime age of 14 years ɛde bɛ pa na bɛ ma akɔda 14 years akɔkɔ Mr. Champion so bodu ya menya pa ho hello 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 Mr. Champion kasa nyene 14 years ɛde bɛ nkakura ya nkonya 14 years nka school ɛna ka de wakoma so nanso so no sɛbi wɔhia yi a adokuru yani ɔba tembe wɔn mo wɔgye ne ba efie no kɔyɛ adwuma wɔkɔ a ɔmantem ɛno nti na nkwadaa no wɔ mmerɛ yi a wɔn mu didi agorɔ ɛkɔ wɔn namfo no ho obi wɔ kora mpo a akwadaa no sukuu yi a wɔkɔ no wɔn monitor akwadaa no ɔpɛ ɛna akwadaa no yɛ nti ɔde no kɔbɔ ɛnamfoɔ na ɛtete no to ɔde no kɔbɔ wɔn mo a na hello pa Mr. Champion so bedu hello pa hello pa hello pa utemenka hello hello pa hello pa utemenka abusuafo Faith Homeopathic Clinic Prophetess Elizabeth Faith Namia na dom wa gentetie wawura mu pa oso posa wani stroke ayamukru sabro obo wa deshewa diabetes ne pressure die nya duro kase wonde wo de duro ketu yade kase me pa cho wa hene makokobin Takrade Anaji Police Station Bogoso American House Momodin and Christo Tuum and Tekujan na Fred Doctor 0244-583-859 and now 0275-969414 na Osokoje Odie Tabita Sofly Alament Tabita ni pachoko what and ne nyasem ketua and nipa ekobia diabetes ni prostate tuaka pre liver infections obani bema majapade o hawa bem obehwe ayina kamade ama Tabita no ya o madina Firestone food breed takwa de sunyan sisi unipedua no na kuma Sofly Alament 0202-347-647 Express Group kwa abrochi ne ya ora Charles Watson enyasem ketwa ya no so de obebre scanner de akoto diaper sanitary pad so person ko Canada US UK New Zealand Australia and 10 IELTS sat ni to fed ya won hihye ya kasa 0249
000-444-8. Express Group. Sarakoba Unisex Fashion. Easter promotion. Straight dress. 10% discount. Jeans. Adipia Obeto. Kaki. Emani Mema. Shirt. Shoe. Jeans. Kaki. Belt. Bar. Jewelry. Bibia. Ebusuani urawa mube pie na mukomo niema. Yewo Swami. Yene Sompa FM ene di enum hye. 0244-797-215. Sarakoba Boutique. 21st Clinic. Sciatica expert. 15 branches across Ghana. And we are overseas. Obuasi cancel cortes and Kridomi market echi. Dia ubia. Fako down wonu. Pause. Hello. Hello. Pama hey. Hi. Yana sir. Na we. Yeho adom na me kusu hwe. Me baby aba me nche wo se wonum wi. Wonum tramo. Wano jot wa ya wontimi nyai na we na ye honhom sem ana ni suba na yeso sesa no enima mi no ni su ene de ban ka ho uyi enu filma ansa na honhom sem no abem jese kan fo se osoro bo ade obo ano na se onu gitu so so jai dia honhom sem no de kitwa jese se wonu ya na dwen se ade no obejai Jai, na for this to me be now so who be now so na better the pedi anymore. Ya pamona obeko. Yo. Mata. Eti na chese we ni de. We na na se betumi de na ma psychiatrists for no. Mental issues for na ka omo a counseling wo hwa na fe no. Ya se wohum sem bi wo ma ya ma wa ba mu amaye. Shabe pepe. Na onu an kase ni pedi no. Onne so hye na kono so. Sa Oda so shena kono so said ya wona msia so jani ya wutu mo na so toro no sorry do media man ti kusu ni na to a me train ma ndiburo to na amama ma ye man ko to fie ni na to me de beda nya me de kono ni biro no e sabi na ono so wa ya me zare aka no ho nti oho na arna e to me so sa hu be ado bi nu bi na so ya susu mo de aka ho na yutu asiye na efi okura yadase mi se emuda ho yadase ata se wanum bia aya takifa ho e ba chan eya wo sei eya na me ho twetwemi ada wanya bia ntwe no e ba chan e ba sa so edu anu mra mintimi na ho ya wo sei ho twetwemi na strength so na asemi Why mre mintimi nya adwuma bia so ana se ba obi dia ba sa na wo ye mate adan we jai me mate ni se me di mate na me di frame call driving na adan we jai mama me nya ye na de tie ni se me nkita lances obi timi hu mi kwa na opeso ma me ka bet okudu a ebebi sa lances na onya bia odi no mu wi de yi boaboa no na ye mo na ye je wo lances ata mama daruma do kan den kenwa no so no ase adwuma no enko hyew saa ntino me so mintimi ntina na komo dim neska da ho na ese mi nko na meti me ma me wo me bra mo nchen bu akokofo dua te he fa na nkwa wote no me wa no manj asuja ho ye ho afi e ba cho bi ameti no se do da pra omoye asoro no we for sitai no we for sitai fi wa na meti bi ameti kula nya mama na kofie me come bra mo nchen no mo din komo bet ese kembo na nyame adum na kakra onu se man ko betimi aboa me ono so se minya man se mi jai wi ni oni mo abi ode bo etasu mu ata opesa wo sesa oyo ba cho be ma me se champo bram de asem no krai ma humeti wanyini ena na meka no enamfo na de wese no nyina ba sese ene ne moja no so afra etini jaye no rehabilitation for no wo ne betimi cancel no na wo mu tunufo na mo no ne nyina so agina ne mindset no eso wo je na dwene ese obegya na wo hye no ho so a obetumi agyan wo mu fam ne ma ne de ho de dodo no agina ye ne ankasa ye so enamfo be frɛ wo na se wa ankwa wo mutimi ntwe fam emfa wo enko
na ebie mu so no sebi o wo padwuma ye ade we say so ye hu wo apede hu se wo ye bia obi amfa wadwuma obi amfa ne kan so emma eno ntini ye sire ne se enka wo besi wadwene bon se wo nua pani ewo ho obetimi aboa enso wo suro kwa se wo beba ne nchen fi se ye ne drumra bia sa wo mo yo mo ye sa ne ma no adwene timi dane na wo mo twese kan no mo ne ade ntini ye sire se osofa de na ya waka eno ano no we ofam dia na wo ye honhum dia so e de boa wa na anu bi kura na wo bi nso so e ka se aha ya kasa no ya tede ma Dr. Mensa etumi ye adwuma yempe Dr. Mensa me fa ne ma no jat once Dr. Mensa de no jat once enkrofo bi akwa ma mo jai okay so we si wadwun pia nti wanyini ejira no so wo twini wo free na mfo ho Reverend Dr. Mensa na de haban ni bi atra na me yawe Auntie Paulina so ma me da se de edi kan ni mesra ni say datofo ana wiifo munu ya na aba na o say na ne ho akere na wontimi nyae ndo tie say mo so mo ye mo ho dan eti mo so mu nyae cause the SC name yehu say enfaso bia sabe enfaso bia ni de mo ye ne so sabe ma 14 years sabe ye bi kura sabe o ma me o heda ni bi na o ma me te ne ba bi dwene ne ho na sabe o so wanwene wo ho na wodi na fufu achi e de wo ho ko wura asate bia mu na 14 years wo no mu read kan say jot ka ho ansa na tramo me ka say o ma me esu wo ho a kompai ba pauchewa de say o ma me ye bia waye that time de sabe bi kwa na ye gangali o ma me ka bibia wuntie ba wo say akwa bedru say wale na o de o mesu kitu e bi na esi enya ne ma me wa ho so okay aha kasa hello sister ma hey yeah me o sister me pa cho ata e ma me no ba tan what the abeda me say woye niema bia na ninyi ho peso ojai me pa cho matu ho anamon o se me se matu ho anamon na mo de o kan de ya no kura de na anamon be na wutu afa ho o se anamon be na wutu afa ho yo pa cho na mo na de ayam pa ibona na me ko wonte Dr. Mensa nka Dr. Mensa so tete ahaban de yes ade no matra ho ahwe onti twi ni papa Abraham pa odi akire ne be kasa na ada tawo ma me onti anya aya na muti ena sila onti twi no Auntie Paulina kase so ma me da se de na me gusu na me kan ni se me kase bi kura wo ma me wa chini pai wo so a ba bi wo so anya ni nyina na ye pai bo yesuban yesuban se wa wunim sade a me ye enye ebe ha me daachi wa wanu ma asem se obi hu se wo san ate bia ni ma den kura so obefa wadwuma but still na no na woda so ye da eguso tie se abefra wo moja abena na yare bi nso so abeda wusu o enti mi mfiri ho nko se wa hu enti enne ya nyame ya adom ama wo di abade adwen sachira de wo wa wo ho sabi ni obi na be sachira wa adwen ama wo adwen sachira de wa uni pa no ankasa no wo na ese hu sade na wo mu no emwa na me pese me buisa se so ma me wada ruma wo se wo ho twetwe wo na se wo nya bi no na woda wo bewu ana wo ngudi asa ne hu hia se stella asa me ho twetwe me ma nya bi ano mintimi na enti stella mesa akomu ne de me nyi ni se betimi amoa once wasi wa adwini pieces se wo jai ne de se wo ho betwetwe wo se be ya wo de yo koso ana hye wo ho den se na be ya nyame be ya adoma wa de wa firi mu na se wa wani tua se wi ni na wo de bo wano ama watwe ama musi akomu akofa yare abere wo de sebe enya honhum bia na kofa wi bere wo se nom wo na wo kom eti ye wade bi wo ho no ma ye ho na mu de eti sade ajaje ka se Dr. Mensa mebo a Dr. Mensa wo ho aduro ndie ye be pe Dr. Mensa kira kwan na ye de wa ma no na wa ye waduro no se be ye be firi mu na emom ne mesra gatofo no se enne mu nua be ma chase am ye hu se de mo ye no faso bi anya de heda ni so eti ye be sra mu ntwum hu mfiri sa enubone ne ho na nya de be boa mo so ma me da da si bebre na asem ne de chese me kura no age me nsem o age me nsem se wi ne so no eno so etika wo so a obi se
upese ujaya ata didi bebre udidi ya eno no emwa hoden ma wani free wi ne so ana amokodo amompaduane America say adwuma asem no ebi wa me sorry kra de medi kra no na so aya asem because ma me onye adwuma bia otime bra no nche me bra no na ni o ye de nya bikoto wi ne no say de tiani say wi no maton bi pen ntino me kwa me nto e den a wona mfofo ti de obetwe nko ade no benya bi atwe ayo difo ma me pass judge sadi ye ka ya blanty say ye ka say pemu akra be ye din na wudi ani mu kra so say wanka say wonya nyina yi eto obeda kra na say ma oka ana say pe bi kra ma wo betimi aka say bia me koye adwuma no on the mixing ana mo bebri ni nipa ekomu ba wo so timi tena se kasa de we free ubetumi aye enye se obemasa wi na control dabi akobi oboye oturi nan na atwene je so wura bena manom wo enye wono anome otu zan na gina o so be kasa che wonta se no hwigatem gross mina de ma hwe wono misro be hu iwure fi se apatase na wo kan wasem no wono gu ni paduem ene e control no small boy ye do ko school usua de o se madam fuwei a kire me se me kono wi na oto na school direchi na wo ma me na do ko school na say boy na do ko school mo amu school a mo usua namfo no wo ma me no papa na kotwa fees ana teacher ne wo usua wo no ana se bi ohoma no me na me chewa de ntima me no na me na me chewa de ntima ma je pass we ye wo haya na ayi obedi book okot book ma invest ni ama book no ehunu na ma okot ebeta ni mu si esua dia ani ye beko te bia bia emwo ya brabo se obeso firi mu ye se obese bo mpaye ma wo na so firi ne be dan age se wo akasa utum so sade we se be kumi o se nkumi o minum bio obetima di sade ma ho ade na obeso be di sade ma ho because so blay bibi won nsem na se wo dress wo jai na obra na hu se utiri ho ye kama woni aha na nyina keka koshem wa ponta na pa na se ne me kosoa ade na obla ontimi hwe wo ba nya mi anya aduma obra na diskama wa wo be sa ko shaga to baby anabaka koto akakonom eti wo ankasa wa ne wa Yesu Kristo ka se mia me ne mia eti wo ne wa wo betima disade se ene dai me she me ho boka montam se me num se bi oda ana me num wi bi oda me num do to betimi aye bra emo obi eni sade ma o de wa bo yes emo obi ntufo na bedum le bi no wa hwari na mo a na ade wo haw eni amane hunu e de abata me pa cho boa metimi de aboa on se nyame ya doma adwo adabra na mempe Dr. Mensa do na manya na bibia na me na kana me de na ma na me de wama no na wo mwa na yenhwe piao se di nyame de bekwa akosi why ti adwo adampa cho dru ha no pattern why pacho mati yo rade mwa na ahometisi o kono nkono so nkono bi atata achio mama odifo ma Sofia London or show I send 500 so if I'm anafa kutukut danase mas family dasi London or Croydon London Croydon or London bro no friend Croydon urade Croydon mas family dasi mi di mi jeje chaman be katrema or ko school bin koy enti mas family dasi nyago bo nshira o Croydon Yakubu shira oba pa obanu munyafo nyamenye okese ma matadi e mama see fashion kama fefe ni wadwudwa me size anti se wo ye wo topon ade bia wo pam no fa koma mama see o kotoko junction so me ya na no ye mama bi frefi Canada eje ne number minim krase wa friend dia etimpacho mama see number nini enti na ya wa friend 0543 37 005 05
43370005 Mummy anya birthdays in flu na fe yemi ahoma ne ntum Osofu Jobu Ampon a obonyum ose ne bani ai o see you Emma Diamond Glamour ai anti ene wodina woda tumi se oba takasi pa onyame mwa no na oma akoma so asem nyina so embrem 055493193105489319 eh yo bi die ye mete won ka che o asore ba na na wakote hello me mame ohiri papa bi ohini ni ai leni na ya de kro ohiri ni ohini na ya de kro ade yenko mame unu abe mo ri na Nigeria ni de be contract papa no question ma oba pasese din produce oba kotito sadi ni ma seninya me ne bisuma ane hajo because putting the bia wa bontim ana ye bia ni bisese din produce oba na we no jai no ma set on so no ho den ukwa de giri o fe na gushi so ho ne ho de pa na me se mo ka mo yi Dr. Mensa Bema Dr. Diani na wa he ni betimi ya se bia tia bia no bibia be fa no mesem bia be ma no so on hye no ho de fi na ko no wo ba bia so ja kwa na nisi ho a on twam ho wate o da tipi radio channel Nigeria hey no ibo wa you hello ibo so ati atomu hello 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 good afternoon din baby akase free eba so me ka free ko lo ye frame wo ya intie we so magen grega ka ni so mi nya be ma no so ti na je fo so on no mu fie mu a eni o be ti ni ajai na moja ne kwa ma ni free se na fofo me sa de no ho bata no sa ku ni bi mu bia eni nu mande no be ba na sa ya ni de e ti me stra na o kon lo nyai na mande no oba na Dr. Mensa Nkomo abua ni nyina e den ta go tani hello mami wa yeah Raudin baby akase free ene ni atabo di na kase yo nana hentio mami we nyame di adwuma bi aso nsa pa o ma do so na o akwante se ne no te ho a o bo ne nsa no o regi mu di e ba yiro kan ni jara se jade kan ba bia waduro no wa se ya mantam no echiche ni se de mo pa be bosume de ni mu yo ompie enko ma wo hu na wia na aduane ne se na mo kan Dr. Mensa no ya bia na se ahoden ni kimi o ho ampa bia na otimi anu no ngi na ba se ya aya na ha dwen pa jode ma dwen che zakra no me chia uri bre na ne ijaje so di wa chi obaka na ketere mo ai give up kwabra ai hello udi baby akase free Neba show your friend my fear me kasa free take na ntwimi ankwanta. Yentio. Neba show you no ra ko papa suwa bakola be ma ho fefefe. No fefefe. Enshane de no ntimi nja mpacho musuma yin shira no. Yo, yes. Hello. Udin baby akase free. Acho kasa free surano baby ani. Yentio. We dem bacho we need the ye need tramon ye na no bia ba kakra be ka chemi ni ane se na fofo no na fofo na eso twene ho flu mu nyina ho na epipi no so wote so eno ano no atauti enye spirit bia enye bibia na mfo na fofa na deba yes hello bacho din baby akase free meeting at the Apostle Shiraba. Apostle Yentiwe. Yo, I'm a branch and answer me, Metiano, a yamaya papa. Now send me in a metiniaka. A decay would do a one more a familiar attack. And it is one more physically no a tricks into any kind and scanning of physically.
we are not spiritually. Not say because obit me and antipam and castle. I did to some Jaya said Yania, Miss Somano. Sir, on one capability, Jinan and I said decided to say, I deal with me, maybe more. A boafo be brave or honor. Because you see, a time is to make me as an escort of Yamano. But the Mr. When ya answer try, what the man to see after the better say that you Mrs. Siano. That's what it was. Uncle Betty has sent you scackers and so one shall not be a coach. 1 year rather than Papam. So near rather Papamua. To say the job not as a tear rather than do the young upon Casa or Casa. Mene Manua Pamenka said, rather Jimua. I'm forgetting up one. Because your uncle will be on more. I will say, Saffron, a bit near Bow, and Cadio Mabba. Because I'm going to nip if you come Ghana, my bit near Cheshire. That's it, Papa. Yamisha. I thought you got Pedrian in the eye. I got Pedrian now, the Monday, no Abba. Yo, once there will be Casa Pessia so I didn't who's Wassasa. Ebusia, Yadibesi, Sompa Nkomo di Ebola, or Chenyanko Pombo, I Sanku.